Ine bun Emirhan yaşadı 6. Men yaşım mutlap bugün öyümüze yengişemeli. Yeğiş ne ol? Victoria, Victoria? Onu kim? Victoria Hanım getirelim. Yürüm. Ine bun Emirhan'ın yaş toyu. pilotkanı metroyini. Ne gerek pilotko? Kahramanlar var yürekli. Ha, bu neymiş öyle mi? Şeyle mi? Varın ne getir pilotkan? Yine bu bir Emirhan'ın yaş toyunu. Batır Karamadina'nın kut öl toprağımızda önün. Sizce Victoria'sı bilen. Yemiş gününe uyuşup bileze verledik. Yine Emirhan Beyik Yengiş'in 70 yaş yılına doğulan. Eğer aranızda 9. mayda doğulan olsa, onun kutlu olsun yaş toyu. Hemen hükman komentarda belli. Kutlu olsun bayramlar. Olmaya benim anamı gerektiğine ya ne var? Kana kasamadan aydın çıkarttı. Gördün mü şunu? Ne anlamı be? Gördün mü? Anne ama ne ama değil ama. Oh! O da mı bu da? Şimdi ama o da. O da mı? Привет, yaşlı veteranımız Mikhail Şuşun tədayin adından Beykenşin bayramı bilen kutlamana gelik. Bir asra arkasına tın kahraman bilen gelin söhbetleş bolalım. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Как поживаете? Спасибо. С вашим праздником. И хочу вам подарить вот такие цветы от Джадалба. Примите, пожалуйста. Я пришла сегодня к вам с подарком от Теда Ай. Корзина с фруктами. Надеюсь, вам нравятся фрукты? Ага. И, конечно же, мясные изделия. Какие фрукты? Экзотические. Это здесь авокадо, манго, драгонфрут. Понял. Любите фрукты, да? Понял, спасибо. Моя обязанность была обеспечена фортификацией, защиту, оборону. Мы взяли Польшу, воевали, взяли Бельцов, взяли Дрезден, штурмовали, дорожили в Австрии воевали. Так что очень много было. Форсировали реки, какие крупные реки, как Эльба, как такие, как Висла. Вот это в Польшу, так Одер. Вот это была работа наша такая работа была. Yine yakınlardan bir yüzden rastları ayarladık. Eğer 10 tane programaliyat ekip olsa
Latsın, ne sen ne mallın? Ağrıdan parfüm aldım. Hazır nesip Parfümlerim bolsa nerede? bugün 9. may uruş veteranlarını, tille galan, vatan qoran kahramanlarımızı kutlamana var ya. Davay. Oğlum bırak nerede? Oğlum olsun Allah. Tanrı yapsın, nenesen, sağ olun. Nenem sıkmadık mı şimdi? Aynı qoz oğlunu özlep diyor, tapsak satarsa nesip bolsa. Ay, oğlum. Tolun nenesen. Tanrı yapsın. Bir elinizden öpölenesen. Yavrum, anam, yavrum, başım olsun. Olar soňky demneçenni mukaddes toprağı goramak üçin döş gerdiler. Açlyga, sowga we ölüme döz gelip bize parahat asmany miras koydular. Mertler ölmeye, olar parahat durmuşun her bir dowyan gününe, her bir asuda öwsen şemallaryna, her bir erkin alınýan demlerinde ýaşaýar. Biz ýaş nesiller sizin mertliğinizin öňünde baş eýýäs. Yeňiş sizinki, tagzim bizinki. Gazaply düşmanyň öňünde gan nöküp boran ene topragyňyzda parahat durmuşda asuda asmanda ýaşaýan biz ýaş nesiller biz size elmidama baş eýýäs. Ruhuňyz şat bolsun, eziz pederlerimiz. Kahraman vatan oğulları. Mert pederlerimizin kahramançılığı nesillerden nesillere geçip oy baki yaşasın. Поздравляем вас с День Победы. Громко говорите. Поздравляем Днем Победы. Откуда? От кого? Союз предпринимателей? Да. Спасибо. Да. Желаю вам здоровья. Спасибо. Как ваша фамилия? У меня фамилия Атаев. Как? Атаев. Атаев? Да. Атаев. Союз предпринимателей? Да. С Днем Победы еще раз. Желаю вам здоровья, долгой жизни. Спасибо, спасибо. Ага. Супер. Может там свет включить, Мирусь, на лампочку? Надо, наоборот, будет хуже. В другую сторону. Папа, я помню. Папины часы, командирские, трещины. Он их носил 30 лет, не снимая. Когда умер, я их надел, как вечную память связь, последнюю святую. Мастер сказал, механизм умер, не ходит. Я ответил, пусть, но я буду носить на запястье мертвые часы. И вроде папа рядом, я могу еще